Assalamualaikum tug'anlar. Beshtin ochqichi. Shahada. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Biroq beshtin ochqichining har bir ochqichning tishlari var. Shunday la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh tishi var. Birinchisi ilim, ikinchisi yakin, uchinchisi ixlos, to'rtinchisi chinchilik, beshinchisi yaxshi ko'ruv, andan keyin boshiyim, qabul kufrdan saqlanu, rububiyat, uluhiyat, uzun sifat, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh tavhidi. Dağı cezası inşallah.